reka twongere tubifurize ibihe byiza ho muri mu nce zigiye zitandukanye, haba bari mu burasirazuba, bari mu burengerazuba, bari mu majyaruguru, abari mu majyepfo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Amakuru kuri ubu tugiye kubagezaho nuko tugiye kubagezaho tubabwira ko umunyamakuru Lolenzo mu muryango usohoka muri RBA ubu yamaze kugeramo. Uyu munyamakuru w'imikino Musangapfura Christian Lolenzo yaramaze igihe mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, akaba yaramaze kubaka izina nko kuri radio y'igihugu ariyo Radio Rwanda. Yamaze gusezera ndetse amakuru ahari ari guhamya ko kuri ubu agiye kwerekeza kuri radio nshya igiye gufungurwa na Samu Karenzi. Amakuru ikinyamakuru Igihe gikura imbere muri RBA by'umwihariko mu bakoranaga n'uyu munyamakuru, ahamya ko kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Mutarama uyu mwaka wa 2025 aribwo uyu Lolenzo yatanze ibaruwa isezera muri iki kigo. Ariko amakuru ahari kuri ubu nuko uyu Lolenzo ndetse na RBA nta numwe uravuga ku isezera ry'uyu munyamakuru. Ariko amakuru ahari kuri ubu avuga ko uyu Lolenzo yamaze gusezera, ndetse avuga ko yamaze gusezera ndetse yanamaze kumvikana na Samu Karenzi ko ari we munyamakuru bazatangirana na radio nshya yitegura gufungura mu minsi mikiri imbere. Uyu Lolenzo azaba yiyongera ku bandi barimo Samu Karenzi, Kazungu Kareva ndetse na Ishimwe Richard baherutse gutandukana na Fine FM. Si ubwa mbere Lolenzo azaba akoranye na Samu Karenzi kuko bagiye bakorana. Tubona ko baje gukorana kuri radio ya Fine FM. Uyu Lolenzo yatangiriye umwuga w'itangazamakuru kuri radio nabwo ya RBA ishami rya Musanze ariyo RC Musanze, aho yaje kuyivamo yerekeza kuri Fine FM. Icyakora niyigeze hamara iminsi kuko yahise yerekeza kuri Radio Rwanda. Aha naho kuri Radio Rwanda yaje kuyisezera yerekeza kuri Radio 10 mbere yuko aza gusubira kuri Radio Rwanda ku nshuro ya kabiri. Gusa si ubwa mbere Radio Rwanda ayivuyemo kuko tubona ko mu mwaka wa 2023 nibwo hari amakuru yavugaga ko uyu Lolenzo yirukanywe kuri RBA kubera ikiganiro cyarimo ubusesenguzi bwafashwe nk'ubwirasi. Hashize igihe gito cyase nyuma y'igihe gito yagarutse kuri Radio Rwanda, aho yaje akomeza gukora ibiganiro n'ubundi by'imikino. Hari ku munsi wo kuwa kabiri aho bari bafite ikiganiro cy'urubuga rw'imikino, aza gukorana na Jean Claude Kwizigira, ari nabwo yaje kuvuga amakuru yo hanze y'ikibuga, arayasesengura umuzi n'umuzingo wayo, yageza ku banyarwanda. Yagarutse gukora ibiganiro bye hari ubwo hari ku munsi wa kabiri aza gukorana na Kwizigira Jean Claude nk'uko byari bisanzwe ku munsi wo kuwa kabiri mu rubuga rw'imikino. Babagezagaho amakuru yo hanze y'ikibuga, Icyo gihe uyu Lolenzo Christian niwe yaje kuba ayabagezaho, tangira kubagezaho amakuru yo hanze y'ikibuga muri RBA nko cyane nko kuri Radio Rwanda. Kuri uwo munsi muri uyu mwaka wa 2023 ahubwo nkuko twabyumvishe yari yarirukanwe, ariko biba ngombwa ko aza kugaruka kuri RBA atangira kubagezaho amakuru yo hanze y'ikibuga. Kurikira nguko ko yaje ku munsi wa kabiri agatangira kubagezaho amakuru yo hanze y'ikibuga. Ayo namwe mu makuru yaragezweho muri
yaragezeho kuri iyi sango y'amakuru ye tubagezaho hano kuri Unique TV News. Ni channel yishyiraho amakuru yose ya updatinze, niyo mpamvu tugushishikariza gukora subscribe, share, comment ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ako kanya bitakugoye. Mu gihe hari andi makuru ari buze kuvugwa kuri uyu munyamakuru wo mukunda cyane nka Lolenzo, turaza kuba tuyabagezaho. Icyo usabwa no kutajya kure ya Unique TV News, kuko nayo umunsi ku munsi ikugezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hano mu isi yacu. Reka tubifurize ibihe byiza. Nje twabanye muri iki kiganiro ni Janvier, Mana ishimwe, murakoze cyane. Dukomeze tubifurize kugira ibihe byiza, munakomeza kugira intangiriro z'umwaka.